Singamshayela tandla uNkulunkulu sisahlala phansi. Yes, Lord. Incwadi ya Johannes ahluko 11 livesi leqala kuya evesini lesine. Ngicela mane ngengcise simemetelo bathandekayo bese ngihlala phansi. Sishumayele evikini lelitako. Incwadi ngekuloba kwa Johannes ahluko 11 from verses 1 to verse 4. Ela mane ningivumele introduce sihloko senkonzo yethu yenshumayelo yakuleli viki lelitako aze aphele May sikhuluma indzaba yekuthi lokufa lokukuphethe kungeke kukubulale. Lokugula lokukuphethe kakusiko kwekufa. Ndokhuluma bathandekayo namuhla esimeni sakho sesibingelelene bazalwane. Nginivusele nonke mosike. Nginivusele bofana indzaba ukuthi uthi utasibingelela anze sivuselene. Funza shiba sichubeke mntanami. Johana 11 verse 1 to 4. Bekukhona indvodza lebeyigula. Libito yayo kunguLazaro. Beyasebhetani lidolobha lakhabo Maria natsadzewabo Martha. Lo Maria bekungulona lowagqobisa tinyawo teNkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro labegula ke bekungumnakabo. Odzadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi, Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Jesu nakakuva lokho wathi, lokugula akusiko kwekufa, kepha ngenxa yenkhatimulo yaNkulunkulu, kuze indvodzana yaNkulunkulu idvunyiswe ngako. Lokugula akusiko kwekufa kepha kungenxa yenkhatimulo yaNkulunkulu kuze indvodzana yaNkulunkulu idunyiswe ngako. Cela kukhuluma kafishane bathandekayo, be still, you are not about to die. Cela mane ungimele sibinzi ngeke wehluleke. Qina uNkulunkulu is on your side. I want to challenge you this day bazalwane, set aside every other report that you have. Ungithathele nayi yaNkulunkulu. Ligama lenkosi malibonga. Lenzaba kude longayadi indzaba yaLazaro nekugula kwakhe nekufa kwakhe nekungcwatshwa kwakhe. Kumbe sitawuchubeka si unpack as inyanga isese isaqala phansi. Uthi nakagula bodzadzewabo lebe bati ukuthi ungumngana Jesu. They cried for help. Ufuna ukuthi kuwe namuhla ungahlupheke. But please don't seek help la ungeke ulithole khona. Lokusibambelele mabandlene ethu nduduzo lokusibambelele kutinweni uNkulunkulu lasiphe dona, we have sought help la uNkulunkulu angafuni silifune khona. We have sought help etindzaweni lasilandze khona lutwayi lolungayuze liphele etimpilweni tethu. Namuhla ngidothi setawuthatha inyanga ya May, namhla tingi 16 kuApril siyembili May wonke sidabe sithi lokugula lokukuphethe kungeke kukubulale. Yes, ungacabanga ukuthi sisho kugula ke physically, emotionally, spiritually, whichever way, but ngifuna ukukhuluma lesimo lobhekene naso is not unto death. We've seen doctors writing prescriptions for their patients. Basho ukuthi asala ufele ekhaya. Ake ngimela la ngime khona namhla ngana ireport levela kuNkulunkulu. Lesilokugula lokuphethe kungeke kukubulale. Whatever challenge it is you are going through, please, it's okay. Kunemagama lakhulunywa uNkulunkulu akhulunywa nguJesu uthi esikhundleni sekuthi afe lokugula lokumphethe kwendele ukuthi indvodzana yaNkulunkulu itokhadimliso. So ngisite, sit up at the edge of your chair, please, your chest out, mana ngemumo kwendiwelwe ukuthi indvodzana yaNkulunkulu ikhadimliswe ngalesimo lokuso. The day you refuse kuma kulesimo akana ukhadimliso uNkulunkulu nabo ungathi ukuthi akusiko kwakho kwaNkulunkulu bowungamamatheka uthi bring it on my father. Yes, they were frustrated ukuthi uyagula umnakabo and bebathi kahle ukuthi nasesikhulume naJesu utawuta gijima ngcobile, but my Bible records he didn't come ngaleso sikhathi. Esikhundleni sekuthubeka yelela abitwa khona, he took the opposite direction.
ngoba lokugula usiko kwekubulala ukuthi indodana yaNkulunkulu ikhadimliswe kusho ukuthi sidinga kuvuma kungena kule timo so that nasesiphumile bese kukhadimliswa simakathe. They were expecting ukuthi Jesu utawugijima. Or better still is going to send his word. Live like in the book of Psalms. Let's see, he sent his word and healed his people, but he didn't even send a word. Uvumele ngiphethe. Ngeke ufe. We are not about to die. Vuma. Kungena kule simo. Gcineni kwakho konke. Khadimliswa indodana yaNkulunkulu. Akayile. Uyahamba emalanga. Uyangcwatshwa Lazaro. Uyavalwa ngelitshe. Chamuka Jesu. Ngoba kufanele kukhadimliswe indodana yaNkulunkulu. Please refuse to believe any other report. Yagenu la utalwa khona. Yadolokotela, he is only a physician. Ukhulumela kufunzela. Sine sinencwadi. Lethi ngemivimba yakhe saphiliswa. Sine sinencwadi. Lethi siyinhloko sisiyumsila. Sine sinelithemba lesiliphiwe uNkulunkulu. Lokugula usiko kwekufa. Bayekele bakondeme abakwati usiye wabo kude labakwadiko ngawe munye lokwadiko uNkulunkulu ligama lakhe. Bible lithi bayithumela imessage ukuthi phangisa yagula, but Jesus ignored their plea. That's another direction. There's never a situation longena kuso nduduzo uthi ngenela wena siya kamathe yaNkulunkulu. Kuthi na yinye simo leNkulunkulu awuvuma ungene kuso uvakale ungathi si personal. No. Sine nawe siyathi sibe Jesu uyakhona uyafuna kutendela ngawuhamba la phasi sike simbona ngena la ngekhathi. Ngabe singakhona yini? Usebenzisa thine. Hawu Jesu baliphunga lelimnanzi asho njalo umpostoli Paul. Nakule timo ke usebenzisa thine. Khona abantu sinabakubuka but he did not been for God. Akadwali David nakathi kubani uNkulunkulu abengekho ngakithi impela ngabe ngase siyini. God is banking on you kuma kulesimo nobhekene naso kuze kugcineni kwakho konke bonke bayibona imisebenzi yaNkulunkulu. Uthi nasafikile Jesu, I like the pride lemnanzi la kafika nayo Jesu bayamlayela ukuthi ubekwe phi la ngcwatshwe khona. Abenemandla Jesu kumemeta ukuthi lelitshe lisuke. But wathi Susani ngoba uNkulunkulu uthembe thina ukuthi letinto thithi nasestendile umhlaba wonke uvume uNkulunkulu wakho. Nasafikile Jesu uthi Susani lelitshe khona ntoba bofakazi kuthi it had been 4 days angcwatshiwe salisusa litshe. Wathi nakathi dzadzwabo kutawunuka ungathi uthi Jesu mina ngitelanga laba labaholi ngitele bona laba labangcolile ndoba cleanse ngengadi ya Jesu bese babaholi. Susani lelitshe kunenzaba sekonakele kangakanani. Nawe siyathi ukuthi uNkulunkulu ematshe uyatisusela. Ulisusile the other day nakuvuka Jesu. IBhayibheli lithi bafati beta bayathi bayalisela ngabe sitalisusela ngibani balikhanza lisusiwe. But this particular stone uthi uNkulunkulu uthi Jesu abalisuse bona. Khona bazoba bofakazi balezi zinto. Ukuthi we were there and we saw God. La buka ngangibambile kulelo litshe. As if that is not enough, sengiyaphetha. Umemeta Lazaro. Uyanaka ukuthi this was a cemetery. Kwakungakangcwatshwa Lazaro yedwa. But kwakutovuswa yena yedwa namuhla. Kungako wambida ngeligama. Your father
knows you by your name. He has your name engraved. If you thought he has your name written, no, you are mistaken. He has your name engraved at the palm of his hand. When the time is right, he's going to call you by your name. Kwakho nje vuma sikhadimliswe uNkulunkulu ngawe. Bible lithi umbita ngeligama. Yavuka indodza kubulundu. What makes you think iphuma ikambathi? Iphuma solo igigeletelwe ngaleti ndoda yakhe. Lebe bamgigeletela ngamashidi netindwangu nako konke. Jesu abengasho ukuthi phuma ungasembathanga lutho. Mane kuze indodzana yaNkulunkulu ikhadimliswe. Khona abantu kufanele baphatheke kulesimo batoba bofakazi baletini. Mina ngifuna ubavumele bakhulume. Ngifuna ubavumele bachubeke bakuhlebe. Ngifuna ubavumele bachubeke balile ukuthi ungathi ngeke uphumelele. Bavumele baparticipate kule mpilo yakho so that ekugcineni kwabo konke but we saw you, we know you then, we know you now. Yaphila uNkulunkulu wakho. Saphumile Lazarus athe vuthu natotolele imbatho lele mashidi lebe kankinkwe ngawo kwaphinze kwasho yena Jesu wathi mthukululeni. Ngicela uvume uNkulunkulu is on your side. Labambophile batamthukulula bona. Noma bakuthukulula ngetinyembeti noma bakuthukulula badubile kodwa batakuthukulula. Kwakho kuma uunderstand ukuthi kuze indvodzana yaNkulunkulu ikhadimliswe ngalesimo lengene kuso. Uhleli lapha Jesu simthukululeni. Cela manje kube ngumgomo wethu kule month ya May sesimqedza April. That Lord, if you have my name at the palm of your hand, this is my time. Kutselele indvodza yathi yaNkulunkulu nanguwelo lokhuluma ngicela ukuthi la kunaloboya lokukhona kungabi mandi kube mandi la kuma surroundings kwaba njalo yaphinze yathi sengicela sale kuba mandi ke nyalo le wall kungabi mandi ngoba uNkulunkulu ligama lakhe. Allow them to dig that ever grave lesibayimbile uNkulunkulu wami bawumba nje bawumbela wena dawungena bona ngoba wena you are at the palm sandleni saNkulunkulu. Ngcina mbamba lokugula hayi we want to raise libandla lelinengane yekuthi yes they have condemned me, yes bakubhalile labakubhala kubathi lokugula lokho lesimo lengibhekene naso. Kuze indodzana yaNkulunkulu ikhadimliswe ngalesimo lobhekene naso. Be still. Babe siyabonga. Ngabe vele singasuka kuwe siyephi. Emave kuphila tholakala kuwe. Siyabonga Nkosi. Kanjalo nekuhlala kuwe. Kunekuphila lokuphakathe. Siyatibongela moyo ongcwele. Nanamuhla nguwe uNkulunkulu lesiyawuhlala simkhonda ngoba unemasu lamahle ngathi siside babe wethu longcwele sisaqhubeka nemsebenzi weliviki lelicala kusasa. Thank you, oh God, for the reminder that this lokusiphethe kungeke kusibe